Buon na pranky hawkers kibalakin ria di jingde na kendailat sha parking lot Kamiglaya Urban Development Authority lani muda kilapen pau baka yo kahat kahiar bat kapher na kapajulong menba kidang yo di jingde hasilanter ka kendailan. Kilaong ba ki bayo dukan kham hakamat ki khamla bande ya ki mar di jingde jongki kat ba ki ba kham syakendong ki kham duna. Halor ka jingkular ka sorkar ban yarap song pisa shipho hajar tingka mar yakin ria sya katika yo temai bat ar hajar tingka man ubanai na kabentasan manai kilaong ba kimpat yo hadu menta. Kami ay sakman banhan ni hapo naman badang sedang mo. Ngan ya pe jatuh kat lain dangam dan yo tangan le punno. Kami dia sakmat. Maka yo kami ay sakmat dilatang la. Dadu ar hajar nyo ngala song kanai. Ngala sumsu kayo kaya punno kabang punno. Montasane tani menit li ngadi di sanspat ni ngadi di. Bakor la ong hila kular hayani. Và qua ban lung support man ai tung jar but san benai kata al hajar anu kama sampai definitif empat orang ini itu semua baik ada adam musuh ini demo maksudnya nomor hingga si Pak Santo yang awasong akhirnya cakap jom awalak kamar masong cakap jom jadi om di bayo yang nomor jong kasir jong kadukan pinang kaman lino jong yang alum nak kemana saya madang yang mana na sini. Kesimpulan baru tiga kesimpulan ini kan bakpol hay bakular ba ada permit media, ada permit aku kubur, ada permit lo kai hak asisten di hukum selo bohong ba. Bakpol ada 10 hajar, tan benar al hajar. Dan kata ni. Kemudian kita per try ke pisong dukan hangi. Andi kita per bun ba. Kecil per bun ba. Syatai ngadang ong kuno kabayin, kabailat, kabay ngandong sedong, kabay kurkon, kabay kusun kon, ngadang laman permi. Pek kemenyan gasne. Ang kan spat jangan din. Lek kuno. Ngan rabay galine, ngan ay bay nong belane, ngan bame ladene, ngan lek kuno ngap sanga. Waktu tidak kilawan tengah hawan. Kata orang dalong kebalak dan yo re tayo atayo ngan mi biang semedan. Ngamlak pendap deh. Kabairam malik ngamlak so. Ngaso juga ingat. तो बिचारा तो कजिन तरवा जो सरकार बनाई 10,000 लप 8,000 atau ketara kala ban pendat ni ban tempun Kabayin jo nga 1,000 सरकार kan ay 1,000 nanongan lang 1,000 kan malipanan na 1,000 Oleh pecas. katang kabay Kali pecas. Pak sekali kabayin 1,000 Sampur. kabay light kabay school kan kabay tikel kan dia danglet kan dia balahepan balik sausnya mentah dapat kalang ber bun kecinglut itu cingyo anak punya sisok makalong kami ngadang kecil hijab ngawan tak cekawan mana kata taksir ngamdak pisah ngawan kelisau ngahir hapulu ngawan si sadu siapa bijak Pecas. ini kisah sana na menyen dia sempat ka kan ai kinong belakan no dia ladai kan no di kan hayang sit ngan bangkan no nang ketah dengan keren menuju Sabang ni sening yang penang badong mal penyidak sedang ke haba kandaya pat का भैया का लगी di halese ka biang balat hanir in alai to slab nam er nila yo baniatong kini kat oi ru sarkar ngasbutana sampai siliang tu no ru जान पहचान badi jibar baretu ngilong kumju ikun bha ama kumju ke kibadi kita kibak kamar kibak mehe bijan ke ru long kita nanti ke jinglong runti ka jingle ka sarkar ya ke ai ga bad iron kam te sarkar ri kan kat ni ke ai ga bhatam nam ta kangi ilengi tiang sno bahaya kata he ya ka pisa te ka sarkar kan hap ni ban sim hi ga tiket kli hala dia kan nama ka bha jam sarkar bang isi sa kan hani usru ba ang ban ay kata ya ka manta te ngimpat yo hande kata ling nimdu tintuman ka ay ka ba ka sarkar ka le kangi le ipidang puluh ha ba
Driver ong ban sumren ngemle patte kata ka bam ngo tenat ane ka bam kipai ba jong kami khalaya berkoy lagi te ke bakar kala keren mo nan ta jomi te kata te kam soka ngingin panang te ban ong ke bala sai ka kamai kumno namangi tingi belarung set weng ma te menta ka dunayo la sai ka hayo ya katangim la bentet hadin setiau kumno kayo konwan ngim la bentet ngim nang te ban batai lupa lor kata lada dei ba kapiang yau lai te ngai kublai kenya soka nong kalale ka ba khatam ke nam ta jongi kajing kentu jongi te kalong ba kidai ban pet ken kim dei ban le piang yono ru wei ba kilale nak ba khatam ngi apa diang tak bas nu tenat kamu sekarang akan habis klik kan na bentar jongi ke ba khatam ba ngirungin kemen ba ngila kongu ke सरकार कले ना bentar jongi बहुत अच्छा हुआ सरकार जो काम किया है धूप से बच गया बारिश से बच गया बारिश भी नहीं आता धूप भी नहीं आता कस्टमर भी नहीं आता सरकार को अगर हम लोग को कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सरकार को मतलब दिल्ली से अगर ये स्मार्ट सिटी बनाने मिल गया है बहुत अच्छा बात है हम लोग को भी कुछ देखने चाहिए उसे दुकान ना देख के काम देने से अच्छा था क्योंकि हम कस्टमर ही नहीं आता है कस्टमर नहीं आता है बिल्कुल नहीं आता है हम लोग परसों से बैठे कभी बोनी होता है खाली कभी बोनी नहीं बैठा होता है है उससे अच्छा सरकार ने हम लोग को काम देने से अच्छा था बोलो दोस्त एकदम एकदम खाओ कितना बोलिए प्रॉब्लम में गया घर भाड़ा देना है बच्चा को खिलाना है स्कूल भेजना है कुछ भी नहीं होगा इससे ओनली स्वीट मीठा बहुत प्रॉब्लम है नो मीठा आप लोग मीडिया का दे रहे हैं हम सरकार को वही मैसेज दे रहे हैं और कुछ नहीं सरकार को बोलो बीबी छोड़ देगा हम लोग बात te kabamenta te dang kuat ni ban yang siawan jadi SPC nya po kan bay ko play yo so dan kan kanu baca kap no akaway pa di sarkar pa hangya ka dok set up ta na long bala bu ma bang pangan song ni price meet ang kapitin siya di la mang telot kamet ko kapila jong ni pangadan ka net pagtalon mo tahi kaway bakit ngan naman po kasi ang kanina naman white dam kaway mas mo ini kaway din kaway kapag na pagkakyo like kaluot no hit up kapag na po na online pa kasi si Tom ini tahi singan ito ni po tiap utap niya kaway takot take mo may nungtut kaya kaya ra nungtut ang si Tian rugin yun so na itin magigit yang pati baka ai ni yang pun siam bay ni lem no nya kan bay long ni re dan kam ba pun ni na kan men le we pala ai ni la ni we ni kembali yo we kembali yo sa te ai jing si ni yo na ike kai ka kan kan le kata kan le we ke bahan ta jing si taที่สุดไล่สลับเลย kawin na kapat kipun ni mo para katitong init we katong ni pagpanjo jaka matapaghatag timbiang lajong ting lapiang ni we pan kam kabakan ni panla sa banyan mo ta layan jong at tayo basta pa mata mi kitsotan si ti laya ta pang pet aw hayi kan le lang yan bale lang yan ni Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.